kwenziwa yini ukuthi kube inkinga kumuntu omnyama ukuthi ebone omunye phakame lento lesibhekene nayo kakhulu mfowethu noma nawe uzoqala izinto zakho uyasaba yebo efuna ke nginyakaze ngidale ngilabalaba ngoba manje funa ngiyivele ngoba manje kunabantu abangeke bethande uma ngiqala ukwenza 1 2 3 so ngileyo nto ngoba akufanele ngabe ngidlala fana ngabe siyasekana siyakhulana kodwa abantu abanenhliziyo ezikhulu abakubulalayo futhi ukwenza inketho emhlabeni kodwa ke siyashweleza siyathoba futhi hayi amakhulu amagama asho umzali ukuthi uyakufela ukwenza into enhle siyazama uyafa hayi siyathoba kakhulu for baba cha uNkulunkulu abemkhulu kwethu uNkulunkulu singabantu ayibonke Nkosi thank you